Mbukeli wethu ke la wayo la iNongoma TV sithi si live from the heart of the Zulu Nation ke namhlanje ke sikuphathele la umcimbi wonobuhle Miss and Mr Hlala Nkosi ke lo mcimbi ke uhlelwe la wase uzo kwenzelwa la ehholo lomphakathi yakwaNongoma Multi Purpose Center. Uzokhumbula ke mbukeli wethu ukuthi lo mcimbi uye waqala lapha ngonyaka odlule ukusho ukuthi ke namhlanje sikuphathele second annual yawo lo mcimbi we Mr and Miss Hlala Nkosi. Thatha lethuba ke imbukeli wethu ke njengamanje ke ubuke ke ukuthi yini ke esikuphathele wona namhlanje.